Bir koyasın ne turgan Mine Vazih abi xatınız diyeli. Vazih abi xatınız diyemi aytam. Şu qarasalar müracaat etsinler. Gayreti var bizden İsrafil babay kibik 90 yaştan çıkkaş kurşunu terezeden kurup üylenesim kile deyip. Şunda benim bir abıyım o aldı da mıskıl itibarını mazaklap indi. Xatının yanına üylenişken xatının giyindirip de Tatarşa ne dese xatını alıp geldim diye babay şanıp, anarga şatlanıp, süyünüp. Aynı hazır özü de ülkeneye başlagaç abıyım. O babayını mıskıl etkenini isine düşedir elimine. O gün hazırıydı. Yıl itirgandır hazır mine. İyi, burası ol. Mine biz bitinde yaşçakta orası ağırladım. Kabiste kıyar var, çabal değil. Tatar halkı oturtma bir tane. Ondan çesinde baş isin, aşapkana koysanları bir kabiste koydum bir başım değil. İyi. Yani koydum girdi. Oğlum, nerse bu koyan kabiste aldım. Metem yani mine şu üstü kıran koydum. Koyan aldın edeli aldı da bitti mine kabiste bile. Abbardı marcanın. Bakçasını kuşatırdı, anarsı yüzüne kırdı. Benim malay senin kabiste kırmak kinadı kalkmamış gibi. Yardı da bu şey kilmesin. Kim seni yardı? Şu marca mı? Ani mi? Şu marca Karaganda da? İyi, marcayı da zinafar çintime balanı ötüresin. Yararın dedi. Ha, Tatar usturmadı mı kabisteni? Tatar yüzünde günahı değil, bazı bitinde. Kıyar da pomidor da. Kıyar pomidor usturmayın şöyle. Ha, şundan iken bizden yakta usturmaylar iyi. Şimdi nişe asır elik kilgen Tatar bizlerle şu. Şu gadat iken Tatar'da bulgan usturmayın. O günahı değil vardılar ana. Buna bit bizim evi indi, benim patının en iyisi 99 6 100 olmadın 99'da 6 ay tarafı. Bana bunda öldü. Ol bana yaşal çarkılı çıkardı ne? Pomidorlu bireler yaşal çarkılı kadar. Böyle mina harapa, mina kıpkızıl pomidor o şalışını. Yok onun günah kızı koyayım yok gide. Emanda kildi de ha. Sugunda çevattan ni başalma gandı mina küresin. Bizde Tatar usturmayır. Kazak halkı mesela ağaç usturmaydır yurtunda. Biz usturadirik. Biz hali yetip gitkaş şovup taşlagan bir Kazakka satıp gitken yani dünyanı kaldırgaç abıyımalarga satıp jergen bütün ağaçlı kubisini kesip taşlagan. Onlar bizde şu yeşilşen Tatar yaratmayken iyi. Yeşilşen. Anlarsın bizim vakitte anlarsın. Kolxozlar çeçe başladı. Pomidor kavun üstürebalar çuvaşlar kovan menemen tartibler. Çuvaşlar üstüredir mi? İyi çuvaşlar bizge gelip satalar iyi. Biz furgun bileler. Biz ciyılıp bir dişikten bulsa da bizim akçayı yok ne yok indi. Onda ili 1 kilo buday var indi. Da bizim ipige alıştıran arbuz indi. İpi de yok bitel 50. yıllarda gına çista ipi yaşay başladı. Şuna göre bayrağı sarı iken alarının, çuvaşların sarı tüsünü yarattı. Kavun bit sarı ol. Şuna göre. İpi de bulmadı da. Yok kaku ipi küçükkanı en iyi küçükkanı aşağıdan çıktığını adım yine. Kışıtkan nişek uğraşa ol. Krapiva. Krapiva. İyi men bundan oylab iyi dürüst kışıtkan. Şu aytaskile bizden ana avulda ati merhum biz suğa yılgaga gitip barganda menge nima aytadir mene bu olanda niştir mene burşak kibik şu bir butan narsa ol. Şunu dek su açlıq vaqtında aşıdırıq deyim. Mene şuna göre men butap şunu oyladım da men aytam. İyi. O narsa iken isimman bilmem yaşılşa şunu. O kaçıttıra yani ana yok. Yaşılşa ulan idi. Yurtta bile kışı çıkınçık. Cip gite de karşın bile uçurmağa mingire. Min an izlep tabam da aşağı bitirem. Ağızlar bürüte kıçırkan biti kıçıttıra. Yok anı bit. Kaynar su bilen şpar etsen bite ol. Kim şpar etsen min bit 4 yaş 5 yaşında min an şpar etsen taptım min izlep anın. Yani yaşlı koya da kaç izler kadar. Min an aşağı bitirem. Kim aşağı? Min aşağıda süt sıyır yok. Kişiden kuşuya çaba süt izlerge. Balanap kalırga süt içirir. Asin sileganing açlıq nişik kişirle silerle bek kızık buldu ol mene bek ne narsa kişine akıllırak itedir belki sin. Mene sin hali aşağında 1 minut 1 gün boyuna suzla deyip narsa hali bir abi sine getirip ilisin yani mi tavıp bergen biraz bir uç narsa. O yani uğraza tutarga bir uç arış algan indi. Ağız açır vakitinde. Bir iki çıkıştı oğaşır. Ay böğüne bitinde. Emin olanı mürcatibine mingirip yaşırken iftarı yatarga. Çıkmağa indi. Mürcatibinde fırda kiştege. Minanı kürgenmen, minanı menip aşağı ganmen. Yani kayıtta izleyip baya kim aşağıda? Yani min aşağıda hani gitti mini kuvup
Ник ашадың? Теге подтовкартан бу якка чыгам кисә белән. Мин бу якта кичкенә бу якта чыгам, бу якта бу арага кирип кергәнче бу якка чыгам. Уртада да елый башлады. Менә әни елый башлады. Мин чыктым да әниме әйтәм, зинахарчык кино инде. Ну Сталин чырайы. Хәзер интернетта гел Сталин бөек кеше, халык яхшы яшәгән, тәртип булган, мен әйтәм, яшәмәгән. Әти мәрхүм әйтәде, ул куллык булды ди, ачлык булды ди. Безне кешегә саны киятергән аякка булмады кием, үскә кием булмады ди. Инде булар инде Сталин чорында яшәмәгән, гел шуны мактыйлар менә. Тәртип булган. Сталин кайтса инде кайтсан ди, менә шулай диптеләр. Хатта bir yaktan bir kırıtı olsa da bu bitinde ikinci yaktan da bu mırtırıştagandır diye biz bitinde bu Rusya bilen komando etti olsuna uyanış idare etip bulmuyor ikinci türlü de böyle olsun bitirmiş kaçanın misal evet mırt urna bile tuk bulgandır urna bile mene pavulji galotli bulganalar bu bütün nerseni bilmiyor Krimada oturalım senin bilen benim. Nu bizne tuğanlar ani yaktan alarını. Saçın pirmede bulgan bizden halk 21. yılını ha. Pirmega kaçka var aşarga izlerge gitkenler. Eti 4. yılda ad bile var narindalar. Apaşında kalgan. Mene onlar ipini salalar da terezden dik varıp duram. Alam da ormanda kaçan bir aşın bir ipini aldı. Mene ipi bulgan bir tane da. Anda bulgan pirmede anarsın bu 40 neçenci yıllarını anarsın уже yok 40 değil bu 22 yıllar anar katı uğraşay bulgan anar bulgan bir-iki yıl bulmagan anda biz açtık bulgan şunda. Biləm 31 32 bizden idi babay da şeyledi ati da şeyledi 22 bulgan a potom 31 32 ala 32 33 alар тигез bütün nini budayını tartып alganlar men mында эшли башлaganda biz Yaktı Yol газеті Тукай район газеті mi alla şul yok bizden gazet ekan юбилейін уздырганы шунда biz arxivga barıp algan ек şul 29 alla 31 yılını менә сдать хлеба государству дип халыкны талаганнар ул чакта шуннан ачлык кеткән ул теге авыр индустрияны күтәрәм дип чит илдән budayны сатып теге техника алам дип заводларын төзим дип колхозларны сибиреп алган ул вакытта ул әтинең бабайның сез бәлки монда рәхәтләнеп яшәгәнсездер но безнең Оренбургасында әти мәрхүм сөйләде бабай сөйләде 98-га хәтле 96-га килде ачлыкны сөйләделәр сез ди белмисез нәрсә икән ул ди күзеңә бер нәрсә күренми ди бөтен уен тик ашау ди алар тотына тәртип һәр кайсы әйтә кап кебек барабан кебек курсак бар балалар барсы да теге ни нәрсә дигән нәрсә таланы işe үсеп китә нитеп күбенеп китә кешенең кычыкка суу белән анда үлән суу алабута суу белән потому что ипи юганда ипини 57-нче елны чисто ипи яшый башладык анганчы сез 57-нче елда ипи яшый башладыгыз да гел ипи генә бездә әти мәрхүм әйтте 51-нче елнымы беренче тапкыр ипигә бездә күмәшкә туйганчы ашадык ди менә Toklanganчы яшадык 51 Оренбур yok син бу тама бездә Оренбур ягы анда иркенрәк булган анда далалар күп ә сездә монда кысып тотканнар дала җитми шуңа күрә сездә 57 елда гына тик ипине ашый башлаганнар бәрәңгене чыгаралар төрк аркылы бер чиләк анда бер үч кушалар да шуны пеше ул сеңер кебек шундый тәмле булса аның исе дә әлбәт чыктай но тәме дә бүтәне инде бер үчен кушалары анарсын уже Şu akırın mına 57-nче yılda уже kuşmaya başladı. Bərəngə kuşmaya başladılar. Universitet tamamlagaç men pedagog institut bulay turandırdım. Şunda bir apaga sıyırına sütka yedirdim. Ol şu vaqt neske düşürdü. Bik yaman neler buldu di yıllar bik aşağı yıl di. Şol di menә şol tege үлән şunu kipkenler sen urlıqların aşap di kışlap çıgadık нәрсәдер. Jay künde menә нәрсәм кайчан инде шунда. Jay көне үлән бар иде. Бу кышкыга нәрсә белмим менә мин кышкыны бәрәңге кәлҗәмәсе. Бәрәңге булса әле аның бәрәңгесе менә вак булай бит ул. Безнең авылда мәсәлән Южный совхоз Оренбур өлкәсе Соль-Илецк районы. Әгәр дә халык Татарстанда шулай авыр яшәмәсә, безнең авылга килеп дистәләр гаилә килмәс иде. Алар 56-нчы елны килделәр берничә гаилә.
61 yılını kildiler. Biz alayda yaxşı yaşamadık, землянкаларда халык yaşadı. Şundan alla oşqa qatalab tatarlar kelgan Tatarstandan mine. Qaysilari ko'bisi qaytib ketdilar alar hozir. Qaysilari hamon alda kim tuğub o'sgan alar qoldi mine. Nechik Tatarstan nitib endi zor qaqshab bunda nindi avurliqda yaşagan idi ol mine. Anda irik bo'lgan bizda chunki dalalar bunda sililer apalar kimdir aytdi, ot tuturga ruxsat bermediler. Butan tübeklarda ruxsat di. Asırını di hazır. Asırını hatta di. Bir sıyırgına ruxsat di. Bizde hit neçe sıyır tut, hit neçe at tut, bize tıymaylar bizin Arimurkasında. İrkin bizden de. Sarıkta şunu endi 4 sarık bulsa, onu yazalar idi. Beren buzav sıyırın buzavlasa, sıyır bulsa, onu sırazı yazaysan da ızdav iterdi. İyi. Kalıp ne gel? No, hükümette indi, kolxozda ızdav itersin. Onun için indi ya 100 gram arış 1 kilo, anısı da kile indi, arış çistarışta tügün. Bizde itlesin, kuyturalar sinden, uzağlagan işte senin şu günü. Karayla. Göresin mi? Anız da iterge, sıyırdan 250 litre, sarıktan 9 litre, geceden 150 litre, tavuktan 140 yumurta bir ştukudan. 4'lüğüne sarga kuşalar, 5 tavuktan sarga yaramayı. Öyle mi? Ataçı bile tuttu birileri bile. Bizde Şiit Kişikili rayon üzerinden ya klubda men müdiri bulgaç leksiya okuyup gitti. Ani merhumanға bir banka yartı litr qaymaq bir jibere, sveji qaymaq, tağın narsa. Munda keldim men, Tulay тұрақта тұрғанда bir yigit menaga yartı kilo vaqtda şay defitsit indiski bizga redaksiya bayramlarga ketiralari проднабор. Şunu yartı kilo şay jiberdim. Menga hatta mena tigi naperstик tatarcha nechik ali barmoqqa kigizar. Şol xatli qaymoqda olib kelmadim. Aytam bu sorallar desem, alar Tatarstanda miskin ekan, ha? Oyundan uymaq chiqadi. İyi, durust. Mine hatta şol uymaq shekilli qaymoqda olib kelmagan. Ko'rdingiz nechik tatar xalqimda yashagan. Bizda qaymoq og'ilib turadir endi. Keldim bozorda qaymoq sotilmaydir ali mine. Sıyırdın qaymoq agar gibi atmasalar mine chumarxatlik simyalarga taratalar endi. Balalarga bir chahat mine chumarxatlik may mine. May biz sıyırından may izdayt. Onu rettib izdaytasin mine süt urundan. İyi. Tezrekka chiqayib biridi. Ili azrak çıvam indi mende sıyırın gitadi. Sıyırın bulsa yari bizde sıyırda yok ya. Soğuş yıllarında. Qışqırıp şile, menigina qışqırıp şile şayka dep aytmasınlar. Sıyırlar onda. Kimine sıyırda yok indi. Anın yurtlar tutulmagan, yürüler ki avulda yürü, yürüler. Yani sarıga paytkani al berenegeç, bereni bile birge yürü bulup çıkıp gitken oje. Yani yılay bana bir sarıkta yok. Bana görüp ondan kakuy. Biz 10 bala o'sdik. Ali bizga Atiyani marhum aytadi. Siz de rahatda yaşaysınız. Abilarınız ko'rmaganni rahatni ko'rasiz de. Bizda şol Ati aytadir, "Mena ipi sizda volu de şol. Ipi vol, şunu o'ylagan baxtli yaşaysınız. Ipi volu de. Ko'rdingizmi nechik? A как же? Конечно, ipi bo'la turib sen. Shu bizda esga tushsam men erta bilan maktabga boramiz. Shikar bilan shay, sutli shay, şol shikar bilan oq ko'mash shunda. Boshqa bir narsa erta bilan, nukish bilan it pishiralar bizda. Chunki Ati marhum Shabon bo'lgan shultiga it gil og'ilmaydir, bitmaydi, og'ilib turadi bizda. Bu bizda it gil. İyi. Bitta şol barangi qizdıralar birese, yaka bizda qizdıralar birese bo'lmaydir. Shunda biz aytadi, mena Tatarstan qaraganda biz hali yaxshi yashaymiz deb aytadilar. Shuna ko'ra taralgan alар. It конечно bilmagan biznes. Qarg'alar, qora qarg'alar kelib itindi. Ayya. Mana shuni ko'rishga tatib qaytgan endi, ana pishirdilar ana. Nechik tutgandir endi, atibmi bilmayman endi, adam o'tirgada bitadi. Yuri. Qora qarg'ani tutib pishirganlar shu oshag'ani. Endi. Ну вот, aytirsin Leningrad bu asadni. Ну shulay qarg'a shu pasini aşağı endi biz kirib ko'rishda bo'ldi. Onu bitali. Var bir kishi galakmi yo tutolmaysan. Ну. Nechik deb aytirganda u hozir o'zimiz uskashgina bila boshlaymiz bitindi. Hozir bilan aql kirgashgina narsa ekan. Ko'garchilarni suyi boshamadik ekan deymiz endi.
Ну безне мәсәлән зерноток ындыр табагы татарча инде. Тулып торадыр алар. Абыйым бер салды да аларны тотып пешерде. Ул вакытта алар бит инде будай ашап торган. Алар пешерде. Булай авылда күбесе ашамыйдыр именно. Тавык җитәдер янда. Мал күп булгач тирис күбие. Тирис күп булгач тавык чыга да чыкына. Хәзер мәсәлән мин птица фабрикага бардым, эш буенча журналист буларак. Анда мине күргәнем алар әйтерсең бер зонада утыралар, мискиннәр, кояш күрмиләр. Алар мискиннәр, аларга дару тутырган нәрсә ашаталар. Алар шулай кояш күрмичә китәләр мискиннәр. Нинди ит инде буланын. Алар менә шукланып шулай синең тавыгың гидер хатып менә хатып чибия. Аның ашын ашап туя алмыйсың син авылны. Әйе. Әйе. Аларның ул 4-5 килолы, аның ашын аш түгел инде, ите дә тәмле түгел. Аның теге гидер хатны, аның Элек бит исегездәме тигеннән ис турнан, ис киләдер төтен ни ул сасык теге алар кырылган тавыкларны яндырып ташлар икән. Соңдан алар анардан корм ясап ашаттылар. Шуңа нәрсә инде хәр дарулар булгач үлмиләр алар. Алар шул даруда торалар. Берсе гормон роста, берсе икенче ни берсе значит шул тагы дарулар. Ана теге птица фабрикада гәрдә икенче төрле фикердә булсалар, миңа хәбәр итсеннәр, мин барып менә ни күрсәтермен, мин дөрес хак сүзләрем түгел икән дип әйтермен. Минемчә шулайлар һаман шул дару ашаталар. Гормон роста, теге антибиотик дару ашаталар шул. Ул бит кеше диширләгәндә антибиотик кабул итсә ди, эшләми ул ди, чөнки ди ул инде тавыкта торган антибиотикны ашаган ди. Ана барасың мин сирәк тавык шурпасы яратам, дигән сирәк ашыйм. Чөнки анда шурпасында дару. Мен кайсы вакытта аны я әзрәк кайнатып, кайта суын да эчмим аны. Итен ашыйм менә. Ну, авылда үскән тавыклар бит инде үзеңнекен беләсең инде. Алар хаксыз. Аның разницы жир белән күк арасы кебек. Беләсең, ул бит инде аның тәмлелеген белсәң. Аның ул бит инде монда, конечно, аның булар жирный да үзләре. Белмим, тәме юк аның. Ул тага агач. Әле элек вакытында анекдот булган бит. Чит илдән килгән бер тавык матур гына ята прилавыкта. Янында күгәр биткән безнең тавык советский. Теге безнең советский тавык күлеп әйтә икән. Кара синди нәрсә дигәнме? Әле теге чит илдәге тавык, юк, гафу итегез. Чит илдәге тавык юан бит, шундый күренә матур гына. Безнең күгәр биткән Совет Союзының тавыгына көлә икән. Бу әйтә, урысча әйтә миндә анда әйткән урысча. В отличие от тебя, я своей смертью умерла дигән бу әйтә. Шун кебек ул тавыклар шундый менә күгәр биткән тавык буладыр безгә редакция менә 1 майга алып килгәннәр, кызык бер мизгел булды, шунда алып килгәннәр. Мин аны хәзер әйтеп битерәм дә, алып кайтканым өйгә, минем ни иптәшем оныткан аны. Инде икенче көнне байрамда 1 майдан килсәм, бер искилә зав отделым кирде дә бүлек мөдире. Бурнын тарта тигләй булай. Мәйтәм, әллә мин бер үзем утырганда бер нәрсә әллә һаваны бузганмы белмичә дисәм, ул акасы шул теге егет сонда пол нигә нәрсә дип әйтәләр, тумбочка киштәгә калдыргандар, редакция калдырган, онтып киткән аны, шул сасып беткәннәр икән аны. Шулай бәйрәмдә генә күрәдер икән. Вот. Сирәги бәйрәмдә тавык күрәдер. Мине пакалый. Рафис кирам мине хәзер. Чыгалым булырга килә. Ana tağ bir maşına kilene. Benim generalını nişeteler deyip bitmesinler deyip ol. Tavaş gün bayırtıra bizden еді. Принимайте ваш генерал deyip. Tügete. Nəzik abi bizim Fadiz'de general yaşayın, siz general mı neydi? Elime temel birinci mertebe biləsiz mi? Bayan neydi meytemel miler? Benim kuşamat bayan mı bitindi? Avulda da şoförler veyte, kim bilir? Bayan neydi meyte? Генералом, direktor сказал, генералом поедешь в рейс, или пряндine, или мен бит şoför olmuş adı bildi.
Менә бу Вазыйх абый, ул Сабантуйда җиңгәндер көрәштә. Анага ваз биргәннәрдер. Шуңа Вазыйх абый дип әйткәннәрдер. Ваз. Нәрсә бирделәр сиңа? Соңыннан вазлар бирә башладылар. Кулявлыгы, онда зур көрәшчеләргә или зур платинцы, Әйе. или анда, ну, я авызгар буны бирәләр диместек бар. Зур көрәшчеләргә. Анда менә. Тияжларга, тияжларга. Менә хәзер машина бит инде. Әйе. Әвәле иң зур платинцы. Әле син онда бит анарсын кавыр бирә башладылар. Нидә? Чистайда уже теге аласа. Монда мин килдем. Кара бу калтыраса да тигез төшерә икән инде. Соңыдан нитә регулярда. Вазыйх абый менә ачлык елларда Сабантуй уздымы Татарстанда? Узды. Узды да. Ачлык тормады инде. Анда нәрсә бер уч шул будай бирделәрме инде кешегә? Анда Күлмәгән булмасын. Морыс саталар. Күлмәгән булмасын. Халык морыс, сименке içergen кыяр, помидор инде менә ашамагачы. Морыс анда. Морсы. Биштиен. Аны бит әле биштиенгә аны эшлисе бар, биштиен бит знаешь. Биштиенгә морыс нәрсә кып-кызыл инде стакан. Син Аны içәсең дә. Акчаң булса инде нәрсә кырсаң күпкә суына атмаса мәрәр дип кысып ятасың. Узынрак гәүдәле кешеләрне җиңдеңме син? Менә синең гәүдәң ни хәтле? Метр сколько с кепкой? Минем метр 50. Метр 50. Метр 50 мин 140 килограмм күтәрәем. 140. Васильевна, менә Роберттан биек 50 метрлы. Менә Роберт аркасына күрсәтәбез. Менә аны җиңдеңме син менә җиңмәдең дә? Юк, мин. Син үзеңнән нинди иң узын көрәшче сиңа эләкте? Син метр 50, ул мәсәлән ничә метр 70, метр 80. Мин бит инде яшьтәктә көрәштем дә, мин бит инде, на всякий мин каты көрәшмим. Бер кирәк. Шуңа күрә куркыныч яныңа киләм мин син. Каты көрәшмишин потому что. Менә мин миңа әптеште, нидән әптеште Васильевдан тренер, мине алмыйлар, минем вес җитмәй. Әйе. Мине керттеләр 75 килограмм белән. Аннан ачыкта чыгардылар. Буа батырын, о капкара мондый иң башы. Сөлгән атты да бәрде. Миңа нәрсәгә балачага чыгарасыз. Миңа бит мин кем булсын, мин бары көрәшәм. Минем бадан шәндәй. Беләбез инде монда куып йөрисең һәркайсын. Заводта да берәүне кыйнап ташлагансың ана 70 яшьтә булып. 70 яшьтәге. Син инде 71гә кирип, килеп 17 яшьне егып ташласаң, шунда көлке булыр менә. 71 яшьтәге абзый, бабай 17 яшьтәге. Шуңа күрә әйтәс килә. Усал икән бу, усал. Менә бер Күгәрченен. Яхшы кеше дисәм, усал икән ул. Алар инде яз, алар обострение, тегени нәрсәле, возбуждение аларда китә инде. Ирләр игътибар итми аларга, шуңа күрә шулар килә. Мин аны редакция эшләдем, гел хатын кызлары яз көн игътибар итмәсәң, алар аны кануны шәләр ялар. Китик ат ул хәзер аларның